ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз аз субҳи барвақт дар пойтахти мамлакат бо фурӯзон намудани гулхани наврӯзӣ сокинон ҷашни байналмилалии наврӯзро истиқбол гирифтанд. корвони наврӯзӣ бо иштироки бобои деҳқон ва маликаи баҳор аз 4 дарвозаи пойтахт ворид шуда ба сокинону меҳмонон аз омадани наврӯзи оламафрӯз мужда расониданд. тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати истиқболи шоиста аз ҷашни байналмилалии наврӯз дар пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе аз соати 3 субҳ оғоз гардид. дар боғи Ғалаба сокинони шарафманди пойтахт гулхани наврӯзӣ афрӯхта ин оини қадимаи ниёгонро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо иҷрои суннатҳои хоси наврӯзӣ истиқбол гирифтанд. дар шаҳри Душанбе аз 4 дарвозаи пойтахт корвони наврӯзӣ вориди шаҳр мегардад ва бобои деҳқон ва маликаи баҳор сокинону меҳмонони пойтахтро аз омадани наврӯзи хуҷастапаи оламафрӯз мужда медиҳанд. ёдовар мешавем ки ба муносибати истиқболи шоиста аз ҷашни байналмилалии наврӯз соли ҷорӣ дар пойтахти мамлакат тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардидааст ва ин оини қадимаву нек ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. тантанаҳои пуршукӯҳи наврӯзӣ дар шаҳри Душанбе аз соати 3 субҳ оғоз гардид. дар ин тадбири мубораку хуҷаста сокинону меҳмонони пойтахт ва сайёҳони хориҷӣ иштирок намуданд. шодиву нишоти сокинон ҳадду канор надошт. бо чеҳраҳои хандону қалбҳои саршори муҳаббату самимият мардум ҷашни байналмилалии наврӯзро истиқбол намуданд. дар боғи Ғалабаи шаҳри Душанбе бо афрӯхтани гулхани наврӯзӣ базмгоҳи ҷашнӣ ороста шуда суннату анъанаҳои қадимаи ҷашни байналмилалии наврӯз аз ҷумла суманакпазӣ манзури иштирокчиён карда шуд. барвақт аксарияти фаъолони шаҳри Душанбе, занон, бонувон, ҷавонон, донишҷӯён ба истиқболи наврӯзи хуҷастапай ба ин боғи Ғалаба ҳозир шудем ва бо як рӯҳи болида, бо сурури шодӣ, бо рақсу бозӣ ҳама ин наврӯзи байналмилалиро инҷо истиқбол карда истодем. аз фурсат истифода бурда тамоми мардуми Тоҷикистон, тамоми сокинони шаҳри Душанберо ба ин иди пуршукӯҳ муборакбод мегӯям ва бошад ки доимо зиндагии мо мисли ҳамин суруди тарона бошад, сулҳу осоиш бошад, осмони соф бошад. сол аз сол наврӯз пуршукӯҳтар гашта истодааст, ҷаҳонӣ шуд аллакай. имрӯз мо медонем ки мебинам меҳмонони аз хориҷи кишвар ҳастанд, сайёҳон ҳастанд ки бо як сурури шодӣ пуршукӯҳӣ ин ҷашни моро тамошо мекунам ва изҳори хурсандӣ ва миннатдорӣ карда истодам. نوروز برامون آشناست، غریبه نیست. نوروز باستانی برای ما جالب هست و دوست داریم ببینیم و از اینکه نوروزتون رو به این سبک میبینیم خوشحالیم و دوست داریم که شرکت کنیم در نوروزتون. یه جشن خاص و فوق‌العاده‌ایه که ما تازه اولین بار داریم میبینیم و خیلی جذابه. جشنی که از تاریکی شب تا صبح تا روشنایی صبح همه دارن میرقصن که شب و تاریکی رو به صبح برسونن. واقعا جذابه با یه آتیش خیلی زیبا. ممنونم، خیلی خوش میگذره به ما. خیلی خوشحالم و خرسندم که اینجا گرامی داشته میشه و به شادی این سنت‌های آب و اجدادی حفظ شده و احساس غریبگی نمی‌کنم. احساس می‌کنم در یه جای دوست و آشنا هستم و این سنت قدیمی هزاران ساله گرامی داشته شدنش احساس می‌کنم یه نیروی جدید بر فرهنگ کهن این قوم هزاران ساله است. сокинону меҳмонони пойтахт дар барномаи рангини фарҳангӣ иштирок намуда соли нави миллиро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, бо хушӣ ва ҳарфи шукрона аз фазои орому осудаи меҳан таҷлил намуданд.
дар базмгоҳ барои сайёҳони хориҷӣ ҳамчун рамзи наврӯзӣ таомҳои миллӣ ва ғизоҳои наврӯзӣ аз ҷумла суманак тақдим карда шуд. Сайёҳони хориҷӣ аз истиқболи пуршукӯҳи ҷашни Наврӯз дар шаҳри Душанбе ба ваҷд омада андешаҳояшонро чунин иброз намуданд. من آرش هستم، یک ایرانی که از آلمان میام و واسه اولین بار اومدم تاجیکستان تا آیین نوروزی رو تو شهر دوشنبه تاجیکستان ببینم. واسه من خیلی جالب بود که یه دیدگاه دیگه اینجا رو ببینم، چون همیشه نوروز رو تو کشور خودم ایران دیده بودم. خواستم ببینم که تاجیکی‌ها چطور جشن میگیرن اینجا رو، که واسه من خیلی همه چی قشنگ اومد. کل شهر خیلی قشنگ آذین شده واسه به استقبال نوروز رفتم و امشب اومدیم اینجا ساعت 3 صبح و داریم این جشن زیبا رو می‌بینیم که واسه اولین بار دارم می‌بینم چقدر قشنگ هست و مردم لباسای خیلی قشنگی پوشیدن و خیلی زیبا دارن این آیین رو جشن میگیرن. منم به نوبه خودم سعی کردم لباسی تهیه کنم و تو این جشن شرکت کنم. همه چی تا الان خیلی عالی بوده. من گردشگر از ایران هستم. برای مراسم نوروز آمدم تاجیکستان. بسیار بسیار مردم خونگرم، مهمان نواز و از خودمون میدونیم انقدر به ما نزدیکن که من به همه توصیه میکنم که برای نوروز بیان تاجیکستان. نوروز رو در تاجیکستان چگونه جشن گرفتید از دیدگاه شما؟ شادی مردم خیلی برای من قابل به اصطلاح چی میگن خیلی عالیه. مردم خیلی شادن و بعد به سنتاشون خیلی پابندن. این خیلی خوبه و امیدوارم که همینطور باشه و این سنت ها بیشتر بین مردم بمونه. سمنوشون خیلی خوشمزه است، دست پزندش درد نکنه. бояд гуфт ки наврӯз аз қадимтарин ҷашнҳои миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик мебошад ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба унвони таърихии худ аз нав эҳё гардид. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ин ҷашни бузурги аҷдодӣ наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳё шуда бо риояи оину анъанаҳои некаш дар саросари мамлакат таҷлил мегардад. бо мақсади пуршукӯҳу хотирмон ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз барои иштирокдорони тантанаҳои ин ҷашни бостонӣ барномаи фарҳангӣ бо суруду таронаҳои наврӯзӣ пешниҳод карда шуд. чизе ки маро оиди душанбе ҷалб мекунад ки боғҳои фарҳангию фароғатӣ дар он бисёр мебошад ва шумо тағйиротҳоро ҳар лаҳза метавонед мушоҳида кунед. ин аввалин боре аст ки ман дар душанбе ҳастам ва ҷашнгирии наврӯз аз тарафи сокинон ҳайратангез мебошад. урфу одат диққати маро ҷалб намуд. ин боиси ифтихор аст ки имрӯз дар боғи ғалаба наврӯзро ҷашн мегирем. наврӯз муборак. субҳ ба хайр. номи ман сайништаи. ҷашн гирифтани наврӯз ва будан дар ин ҷо дар ҳақиқат ҳайратангез аст. наврӯз рӯзи нав, соли нав ва шукуфоӣ аст. ман аз ҷумҳурии мардумии чин ҳастам. ин аввалин боре аст ки ман наврӯзро шахсан аз наздик дар ин ҷо ҷашн гирифта истодам. қаблан ман наврӯзро дар созмони ҳамкории шанхай ҷашн мегирифтам. тамоми халқ дар ҳама ҷо ба шодиву фароғат ва рақсу бозӣ машғул мебошанд ва ин лаҳзаи беҳтарин барои иттиҳоди мардум мебошад. наврӯз муборак. пас аз барномаи фарҳангӣ ва рақсу шодӣ соати 5 субҳ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе корвони наврӯзӣ бо иштироки бобои деҳқон ва маликаи баҳор аз боғи ғалаба тавассути кӯчаҳои марказии пойтахт ба назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ раҳсипор шуда бо мусиқиҳои баҳорӣ ва нидои Наврӯз омад. Наврӯз ба ватани хеш омад. ба сокинону меҳмонони пойтахт аз омадани Наврӯзи хуҷастапай мужда расониданд.
наврӯз ҷашнест ки инсонҳоро муттаҳид карда ба сӯи ваҳдату созандагӣ ва сулҳу субот ҳидоят менамояд. наврӯз ҷашни хушию шодӣ ва хушбахтию гармӣ мебошад. ин хусусиятҳои наврӯзро дар ин ҷо мушоҳида намудем. истиқболи гарму самимӣ аз наврӯз, шодию хурсандӣ ва рақсу суруду фазои ҷашнӣ. дар макони баргузории ҷашни наврӯзи сокинони ноҳияи шоҳмансури пойтахт нафарони касбу кори гуногун ба ҳам омада ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. имрӯз барои мо боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки сокинони шарафманди ноҳияи шоҳмансур дар қабили дигар шаҳру ноҳияҳо истиқбол аз наврӯзи байналмилалӣ мекунанд. мардум бо як шодию сурур, бо як хурсандӣ дар соати 3 субҳ аллакай аз наврӯз истиқбол мегиранд ва барои мо мардуми тамаддунофар, мардуми кӯҳанбунёд наврӯз махсусан яке аз анъана, яъне яке аз ҷашнҳои хеле ҳам қадимаи мо маҳсуб меёбад. ҳамин гуна тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт аз даромадгоҳи дарвозаи шарқии душанбе бо ворид гардидани маликаи баҳор бо фойтуни худ оғоз гардид ки мужда аз баҳори нозанин ва наврӯзи байналмилалӣ ба сокинон дарак медиҳад. ёдовар мешавем ки наврӯзи байналмилалӣ бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз соли 2010 мақоми байналмилалӣ гирифтааст. сипас аз ин макон, яъне дарвозаи шарқии душанбе, корвони наврӯзӣ бо ҳузури маликаи баҳор дар иҳотаи карнайнавозону таблнавозон бо рӯҳияи баланди саршор аз шукргузорӣ аз сарзамини шукуфону гулфишони Тоҷикистон ба ҳар гӯшаи ноҳияи Шоҳмансур равона шуда ба сокинону меҳмонон навиди фарорасии соли нави аҷдодиро расониданд. корвони наврӯзӣ соати 5 субҳ бо ҳузури маликаи баҳор ба макони асосӣ майдони 800-солагии Москва баргузории чорабиниҳои наврӯзии ноҳияи Шоҳмансур ворид шуд. наврӯз пайвангари наслҳо, сулҳу осоиш ва дӯстию рафоқат миёни халқҳои ҷаҳон мебошад. аз миёнаи моҳи март сар карда тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми қаламрави Тоҷикистони азиз бо шаҳомати хоса ба роҳ монда шудааст ки аз он мардуми шарифи кишвар бо дилгармӣ ва меҳру садоқати беканор истиқбол мекунанд. сокинони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар майдони 800-солагии Москваи шаҳри Душанбе бо оростани базми наврӯзӣ оғози соли нави аҷдодӣ наврӯзи дилафрӯзро бо тантана таҷлил намуданд. бояд гуфт ки таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз дар тамоми ҷумҳурӣ ва пойтахт, ноҳия, маҳалла ва шаҳракҳо тавассути барномаҳои пуршукӯҳи идона, маҳфилҳои ҳунарӣ ва ҳисси ифтихор аз ватандорию шукуфоии мамлакат баргузор шуда истоданд. корвони наврӯзии сокинони ноҳияи синои шаҳри Душанбе низ имрӯз субҳи барвақт бо шукӯҳу шаҳомат ва бо афрӯхтани гулхани наврӯзӣ ки рамзи рӯсурхии миллат ва пирӯзии гармӣ бар сардӣ мебошад ва густурдани хони идонаву пухтани суманак инчунин суруру шодмонӣ оғоз гардид.
ساکنان ناحیه سینا نوروز عالم افروز را با یک خرسندی، شکوه و شهامت با رقص و ترانه پیشواز گرفتیم. خرسند از آنیم که در تاجیکستان صلح و ثبات همیشه حکمران است. ما شکرانه از آن میکنیم که نوروز ما بین المللی گردیده، با تشبث پیشوای ملت آن را در تمام جهان تجلیل میکنند. پس از بزم و طربی گرم و صمیمی ساکنان در گرد گلخانی جشنی، کاروان نوروزی از دروازه غربی پایتخت کشور با حضور ملکه بهار در احاطه کرنای نوازان و طبل نوازان با روحیه بلند جشنی و با شکرگزاری از سرزمین شکوفان و گلفشان تاجیکستان وارد کوچه و خیابان‌های آزاده و پیراسته شهر دوشنبه شده به مردم نوید فرارسی سال نو اجدادی نوروز فروردین را رسانیدند. کاروان جشنی ساکنان ناحیه سینای پایتخت بار دیگر به سمع مردم با محبت و صمیمیت فرارسیدن فصل بهار با فروغ پیامی نیک از نوروز عالم افروز با سجود آبشاران با خنده زرین آفتاب را به ارمغان آوردند. این شهادت آن است که اکنون کوه و دشت و دمن سبزپوش، مرغزاران گلپوش، همه جا سبز و پیراسته و پیر و برنا آزاده و آراسته ترانه نوروزی بر لب حماسه زیبایی و شکوفایی را وصف میکنند. تأکید بر آن میکنند که نفس گرمی نوروزی خجسته پی فرا رسید. قدومش را با دنیای وحدت دوستی به سرزمین نازنین، به ملت آزاده و تمدن آفر، به ملتی که آن را جهانی کرد، شکوه و شهامت و عمری دوباره داد مبارکباد بگوید. واقعا چراغ نوروز چراغ خودشناسی هاست و هر کجا این چراغ روشنی میدهد آنجا فرهنگ و تمدن تاجیکانه است. هر جا که نوروز تجلیل می شود با ما بیگانه نیستند. نوروز پیوند نسل ها با طبیعت است. تجدید خاطره بزرگ است، خاطره پیوندی انسان با طبیعت. نوروز رمزی است که جد بزرگ ما هنگام مشاهده و تجربه از روزگاری هزار ساله اشان برایمان واگذاشته است. نوروز آرزو و آمال است که در مراسم و آیین‌ها منعکس شده است. همین گونه با یک جهان شکوه و شهامت جشنی کاروان نوروزی ساکنان ناحیه سینای پایتخت با حضور ملکه بهار به باغ فرهنگ و فراغتی به نام عمر خیام شهر دوشنبه که در این مکان چاره‌بینی پرشکوه نوروزی با اشتراک زیاد ساکنان تجلیل می‌گردید وارد شدند. در برابر دیگر تشبث‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سازمان با نفوذ جهانی ملل متحد که تشبث‌های زیاد دارند، جشن‌های ملی ما از آن جمله جشن نوروز جهانی شد، بین المللی شد و مردم تاجیک ما خوشبخت‌ترین مردم هستیم که امروز جشن ملی ما در تمام جهان قید کرده می شود. کاروان نوروزی در ناحیه سینای شهر دوشنبه در یک روحیه بلندی جشنی و با شکرگزاری از ثبات و شکوفایی تاجیکستانی آفتابی اینچنین با رعایت جنبه‌های انسان دوست و وحدتگرای خویش به پایان رسیده و به آغاز دیگر چاره‌بینی‌های نوروزی در این ناحیه آراسته و پیراسته پایتخت کشور زمینه گذاشت. کاروان نوروزی ساکنان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پیش از دمیدن صبح حرکت خود را به سمت باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی آغاز نمود. کاروان نوروزی ناحیه تحت عنوان کاروان شادی عبارت از اسب و فایتون ملکه نوروز گروه نوازندگان و اهل همراهان با صدای کرنه و طبل مردم ناحیه را از آمدن نوروز وطن آگاه نمودند. از صبح صدیق این نوروز را با یک شهامت با یک خرسندی پیشواز گرفته ایستاده‌ایم، خرسندی کرده ایستاده‌ایم، از اومدی بهار استقبال گرفته ایستاده‌ایم. برگزار نمودن کاروان نوروزی یکی از مراسم‌های اساسی این جشن اجدادی میباشد و جوهر آن را آگاه نمودن ساکنان از فرارسیدن روز نو یا خود نوروز تشکیل می‌دهد. امروزها جشن بین المللی نوروز در تمام قلمرو مملکت توسط برنامه‌های پرشکوه ایدانه، برگزاری برنامه‌های هنری با حس افتخار از وطنداری و شکوفایی مملکت و ارج گذاشتن به میراث پرغناوت نیاگان تجلیل گردیده ایستاده است.
наврӯз ҷашни сирф табиӣ, рамзи бедории табиат, пайванди ногусастаниву ҷовидонаи инсон бо табиат ва пайки шодиву сурури хурду бузург мебошад. Бинобар ин мо онро ҳамчун мероси пурғановати фарҳангиямон на фақат таҷлил менамоем, балки барои омӯхтану барқарор кардани расму оини аз байн рафтаи он талош мекунем. ниҳоят корвони наврӯзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба саҳнгоҳи наврӯзӣ, яъне ба боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ расид ва сокинони ноҳия бо самимияти хос ва рақсу шодӣ аз он истиқбол намуданд. корвони шодӣ аз дарвозаи даромадгоҳи Душанбе ҳаракат карда ва ин лаҳза чӣ хеле ки мебинед ба ҷои муайян шуда, яъне ба боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ яъне расиданд ва чӣ хеле ки мебинед ҳама дар оғӯши хурсандӣ ҳастанд, ҳама дар оғӯши масалан таҳту навои сурудҳои наврӯзӣ ҳастанд ва мегӯям ки ба баҳори нав расидам, зи баҳор шукр гӯям, ба нигори нав расидам, зи нигор шукр гӯям. Шукри нигори наврасида, шукри баҳори наврасида, шукри ин хурсандиҳо, шукри наврӯзӣ, шукри истиқлолияти тоҷикистони азизу меҳрубон. Ва ман аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе тамоми сокинони пойтахт ва мин ҷумла сокинони шаҳрро табрику муборакбод мегӯям ва бо фарорасии Наврӯзи Хуҷастапай ҳамаи онҳо дар хонадони онҳо хурсандиро тамоно дорам. Наврӯзи Хуҷастапай ба ҳамаи шумо муборак бошад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.